खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मोनसे बिग आपडेट फैदों आरो बे बिग आपडेटआनो जाहैबाय पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय जायफोर केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टखौ होनो थाखाय दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट फैदों आरो बे बिग आपडेटआ मा नोंथांमोना बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो हागोन। स' लोगोफोर बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना सिगांग्रो BTCनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन। दा आङो BTCनि इडुकेसन अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्टलि नोंथांमोना वेबसाइटआव हाबफैनो हागोन। दा आङो वेबसाइटआव हाबबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो नोंथांमोना एसे गाहायाव फैदो। एसे गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबे टेट रिक्रुटमेन्ट नुदों बे टेट रिक्रुटमेन्टआव नोंथांमोना थुनानै होनांगोन। दायो आङो बाव थुनानै होबाय। बेयाव थुनायनि उनावहाय मोनसे गोदान इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोना एसे गाहायाव फैदो। बे गाहायाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन लगिन अपसन ओमफ्राय गाहायाव नटिफिकेसन पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो गाहायाव नटिफिकेसन ग्रेजुएट टिचार। दा बेनि एप्लाइखौ BEd केन्डिडेटफोरा गोबां केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामदों टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट होनो थाखाय। दा नोंथांमोना एडभार्टाइजखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव थुबानो नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनो हागोन। दा बिग आपडेटआ माहाय फैदों लोगोफोर बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन। दा आङो लगइन बटनाव थुनानै होबाय। लगइन बटनाव थुनाय लोगो लोगो नैबाव नोंथांनि इमेल आइडि एबा फन नाम्बारखौ बिगोन आरो पासवर्डखौ बिगोन। टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव जि इमेल आइडिखौ होदोंमोन आरो जि पासवर्डखौ नोंथांमोना क्रिएट खालामदोंमोन बेखौ बाहाय टाइप खालामनानै होदो ओमफ्राय लगइन अपसनाव नोंथांमोना थुनानै होनांगोन। दायो आङो बेखौ टाइप खालामसै। आङो बेवहाय नोंथांमोननो देखायनो हानाय नङा प्राइभेसिनि थाखाय आं जायखिया बेखौ लगइन खालामनायनि नेक्स्ट प्रसेसआव मा फैयो बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट देखायगोन आङो। स' लोगोफोर आङो दायो लगइन खालामबाय। लगइन खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना डेशबर्डआव हाबफैगोन। डेशबर्डआव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांखौ बेवहाय वेलकाम खालामनाय जागोन। नैबे जायगायाव नोंथांनि नेम थागोन ओरैजायबो नोंथांनि नाम थागोन। बेवहाय नोंथाङा लगइन लग आउट खालामनायनि अपसन नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन आरो। दा नोंथांमोना नैबेवहाय एप्लाइ फर जब नोंथाङा मोनबेसे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामदों जोंना मोननै दंमोन ग्रेजुएट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय मोननैखौबो एप्लाइ खालामदोंब्ला नोंथाङा नैबेवहाय एप्लाइ फर जब 2 मोनगोन आरो। ओमफ्राय जबा मोननै एभेलेबेल दंखायोमोन पोस्ट ग्रेजुएट आरो ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय। दा पेमेन्ट खालामनायनि अपसना बबेहाय दङ बे आपडेटआ मा बेखौ जों मिथिनोब्ला नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामनांगोन। दायो आङो एसे स्क्रल डाउन खालामसै। नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामनानै नायबानो नोंथांमोना नैबाव नुनो मोन्दों नट लिरनाय दङ आरो। बेवहाय नट लिरनायाव नोंथांमोना नुदों दिस इज ए टेस्ट पेमेन्ट फ्ल' माने पेमेन्ट टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन आरो। माने टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टखौ नोंथांमोना जेब्ला होगोन एडमिट कार्ड मोनगोन बे एडमिट कार्ड मोननायनि सिगां सिगां नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय मोनसे पेमेन्ट खालामनांगोन। दा बेवहाय पेमेन्ट खालामनांगौआ 100 पेमेन्ट खालामनांगौ ना 200 पेमेन्ट खालामनांगौ बेनि मा आपडेट दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे बेवहाय लिरफानाय दंबावो नटआवनो इउर एडमिट कार्ड उइल नट गयिं टु बि जेनेरेटेड आफ्टार दिस पेमेन्ट। दा लोगोफोर बेवहाय बुंदों नोंथाङा पेमेन्ट खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांनि एडमिट कार्डआ जेनेरेटेड जानाय नङा बेबायदिसो होनदों। खिन्थु जेनेरेट जागोन बेबायदिसो लिरनाय थानांगौमोन एसे आपडेट खालामबावगौमोन खोमा बियो। दा लोगोफोर बेवहाय जोंना पस्टआ मोननै दंमोन मोननै केटागरिनि पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो ग्रेजुएट टिचार टटेल पस्टआ बेसेबां बेयावबो मेनसन दङ। दा नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगौ आरो। दा पेमेन्टखौ नोंथांमोना नै ओरैजाय राइट साइडआव अपसन नुदों बे राइट साइडआव नोंथांमोना थुनानै पेमेन्ट खालामनांगोन आरो। दा मोननै अपसन फैदों दा मोननै नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन। दानो नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामनांगोन ना उनावहाय खालामनांगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेवहाय आङो मोनसे एप्लाइ खालामनानै ट्राइ खालामनानै नायदोंमोन खेबनै ट्राइ खालामनानै नायदों आङो साक्सेस खालामाखै पेमेन्टखौ जास्ट नोंथांमोननो भिडिअ खालामनो थाखाय बेखौ ट्राइ खालामनानै नायदोंमोन आङो बेवहाय खेबनै ट्राइ खालामनायखाय ग्रेजुएट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय मोननै खालामदोंमोन पेमेन्टखौ साक्सेस खालामाखै ओंखायनो नैबावहाय ट्रान्जेक्सन आइडि एबा पेमेन्ट आइडिया फैयाखै अनलि अर्डार आइडिल' फैदों। बेवहाय नोंथांमोना पेमेन्ट खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबावहाय रिसिप्ट पेमेन्ट खालामनायनि जा रिसिप्ट बेखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो एप्लिकेसन रिसिप्टखौबो नोंथांमोना गोदानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बै एप्लिकेसन रिसिप्टआव नोंथांनि पेमेन्ट खालामनायनि ट्रान्जेक्सन रिफारेन्स आइडिखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो। दा लोगोफोर पेमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे अपसनाव हाबनांगोन। बेवहाय राइट साइडआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोननैखौबो खालामनांगोन नोंथांमोना। आङो दायो मोनसे अपसनाव हाबनानै नायनोसै मा ओंखारो नोंथांमोनाबो नायनानै लानो हागोन। आङो दायो नैबे गाहायनि ग्रेजुएट टिचारनि पेमेन्टनि अपसनाव थुनानै नायनोसै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। स' लोगोफोर आङो दा पेमेन्ट अपसनाव आङो सेरनानै नायबाय। पेमेन्ट अपसनाव सेरनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। दा नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामबावनांगोन आरो आङो दायो एसे स्क्रल डाउन खालामबावनोसै।
एसे स्क्रल डाउन खालामोब्ला नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन पेमेन्ट डिटेल्स नोंथांमोना नैबाव जब टाइटेला मा जब टाइटेला जाहैबाय ग्रेजुवेट टिचार आरो एमाउन्टआ जाहैबाय 100 बेसेबां पेमेन्ट बे दंखायो आरो अर्डार आइडि आरो पेमेन्ट स्टेटास पेन्डिं थारमाने पेमेन्टआ साक्सेस जायाखै नोंथांमोना बेनि थाखायनो मेक पेमेन्ट 100 दा जोङो बाव नुनो मोनबाय ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय 100 आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय 100 अब्ला जोंना 200 नोंथांमोना पेमेन्टनि अपसना फैबाय आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना दानो पेमेन्टखौ खालामनांगोन नामा बेबायदि नोंथांमोनाव कुइसना दा सिखारदोंबो जानो हागौ दा लोगोफोर नोंथांमोना दानो पेमेन्टखौ खालामथ'नो नाङा बर्तमान बे आपग्रेडआ दासो आपग्रेड फैदों पेमेन्ट खालामनांगौना नाङा बेनि जेबो अफिसियेलि नटिफिकेसनखौ पाब्लिश खालामनाय जाथ'वाखै दा बेनि थाखायनो आङो BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि टेक्निकेल एसिस्टेन्टजों रायलायहरबाय बाय फननि गेजेरजों दा बिथाङा बुंहरदों बर्तमान बेखौ दासो आपग्रेड खालामनाय जादों पेमेन्टनि अपसनखौ दा नोंथांमोना पेमेन्ट खालामथ'नो नाङा विदिन दिस उइक बे सप्तानि गेजेराव मोनसे नटिफिकेसन होनाय जागोन एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेसेबां पेमेन्ट खालामनांगौ 100 खालामनांगौ ना 200 खालामनांगौ दा बेनि मोनसे नटिफिकेसन फैबासो नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामनांगोन नोंथांमोना दानो पेमेन्टखौ दा खालामथ' दानो पेमेन्टखौ खालामोब्ला नोंथांमोना आरो उनावहाय आरोबाव पेमेन्ट खालामनांगौनि अपसन फैबावनो हागौ नङाबा आरो माबा मोनसे प्रब्लेमसआव गोग्लैनो हागौ आरो बर्तमान नोंथांमोना दानो पेमेन्टखौ खालामथ'नो नाङा दा बेखिनियानोसोमोन लोगोफोर नोंथांमोना आङो दिनै बे बिग आपडेटखौ होनाय जाबाय जायफोर केन्डिडेटफोरा टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि थाखाय भिडिअ लाबो होनबाय थादोंमोन दा नोंथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव PGT एन्ड TGT टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि थाखाय बे आपडेटखौ लानानै फैदों आरो थाबैनो बिनि एग्जामाबो जासिगोन बेवहाय एडमिट कार्डनि थाखाय जानाखि पेमेन्ट खालामनांगौनि खोथा बुंदों इउआर एडमिट कार्डनि खोथा बुंदों ओंखायनो नोंथांमोना बारा गोबाव नेनांगौनि गोनांथि गैला बिनि जानाखि एग्जाम प्रसेस टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट हयथ' बियो थाबैनो जानो हासिगौ आरो स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक ইউ বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ভিডিঅ' হ'ব গৈ আছে কিয়নো BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত নতুন এটা বিগ আপডেট আহিছে আৰু এই বিগ আপডেটটো হ'ল টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট য'ত নাকি PGT এণ্ড TGT টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাইটো হৈছিলে ইয়াৰ এটা ডাঙৰ বিগ আপডেটটো আহিছে এতিয়া এইটো বিগ আপডেটটো কি হয় সেইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব আপোনালোকক সেইটোৰ বিষয়ত কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনোৱা হ'ব সেইটোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চ' বন্ধুসকল সেইটো বিগ আপডেটটো কি হয় এইটোৰ বিষয়ত জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব লাগিব এতিয়া মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছোঁ BTC এডুকেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই লিংকত সোমাই ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সোমাব পাৰিব চ' বন্ধুসকল এতিয়া মই BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সোমাই আপোনালোকে অলপ তলত আহিব অলপ তলত আহি আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে টেট ৰিক্ৰুটমেণ্ট সেই টেট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব চ' বন্ধুসকল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে লগইন আৰু তলত আছে নটিফিকেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু নটিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আপোনালোকক যদি এডভাৰটাইজমেণ্টটো লাগে আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিলে এই জেগাত আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো পাই যাব এতিয়া বিগ আপডেটটো কোন জেগাত আছে সেই বিগ আপডেটটো আছে লগইন অপশ্যনত আপোনালোকে লগইন কৰিলেহে সেইটো বিগ আপডেটটো পাব চ' বন্ধুসকল এতিয়া মই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ক্লিক কৰিব এইখানে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডিটো দিছিলে সেই জেগাত আপোনালোকে এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ পাছপৰ্টটো কি হয় সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব যোনটো আপোনালোকে এপ্লাই সময়ত পাছপৰ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিছিলে সেই পাছপৰ্টটো ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই এইটো প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে এইটো দিব নোৱাৰিম যোনটো লগইন আইডি আৰু পাছপৰ্ট এইটো মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি লগইন কৰি দেখাম লগইন কৰাৰ পাছত কি নতুন আপডেটটো আহিছে সেইটো বিষয়ত আপোনালোকক জনাই দিম এতিয়া মই লগইন কৰি আছোঁ চ' বন্ধুসকল লগইন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে ডেছবৰ্ডত সোমাই আহিব ডেছবৰ্ডত সোমোৱাত আপোনালোকক ইয়াতে ৱেলকাম কৰিব এই জেগাত আপোনাৰ নাম থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ নাম থাকিব এই জেগাত আপোনালোকে লগইন বা লগ আউট কৰা এটা অপশ্যনটো পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে টু এপ্লাই ফৰ জব টু জব এভেইলেবল ইয়াতে আমাৰ দুটা জব এভেইলেবল আছিলে এটা হ'ল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু এটা হ'ল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আপোনালোকে দুটাও যদি এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে টু এপ্লাই ফৰ জব এনেকুৱা আহিব যদি এটাই খালি এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে ওৱান এপ্লাই ফৰ জব এইটো আহিব ইয়াতে আমাৰ বহুতজনে দুটাই কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে চেঞ্জিংটো ক'ত আহিছে বিগ আপডেটটো ক'ত আহিছে সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া জনাই দি আছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব এতিয়া মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি আছোঁ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে নোটছ এই নোটছৰ লিখা আছে দিছ ইজ এ টেষ্ট পে'মেণ্ট ফ্ল' চ' বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব
এতিয়া পেমেন্টটো কিমান কৰিব লাগিব 100 rupees কৰিব লাগিব না 200 rupees কৰিব লাগিব কিয়নো আমাৰ দুটা পোষ্ট আছে এটা হল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু এটা হল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সো দুটাৰ কাৰণে 100 টকা পেমেন্ট কৰিব লাগিব না এটা 100 rupees পেমেন্ট কৰিলে হ'ব সো এটাৰ কমপ্লিট ডিটেইলছটো আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই যাব সো বন্ধুসকল ইয়াতে আকৌ লিখা আছে your admit card will not going to be generated after this payment এটো অলপ মিস্টেক আছে এটো will not হ'ব না লাগিছিল will be going to বা will going to be generated হেটোই থাকিব লাগিছিল এটো অলপ মিস্টেক হৈছে এটো আপডেট কৰিব সাগে এতিয়া কথাটো হল আমাৰ দুটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ দুটা পোষ্ট আছে এই দুটা পোষ্টৰ কাৰণে দুবাৰকে পেমেন্টটো কৰিব লাগিব নেকি ইয়াতেটো আমাৰ অপচনটো দুটা আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে দুটা অপচন আছে ইয়াতে মই অলপ আগত এটা ট্ৰাই কৰিছিলো ভিডিও বনোৱাৰ জনে ইকানে ইয়াতে ৰিট্ৰাই পেমেন্টটো আহিছে ৰিট্ৰাই পেমেন্ট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে তলত যোনটো পেমেন্ট হিষ্ট্ৰি আছে পেমেন্ট হিষ্ট্ৰিটো ইয়াতে অপচনটো আহিছে কিন্তু মই এটা সাকসেস কৰা নাই দুবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলো দুবাৰৰ সাকসেস হোৱা নাই ইকানে ইয়াতে পেমেন্ট আইডিটো ইয়াতে আহা নাই আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে আপোনাৰ পেমেন্টটো যদি সাকসেস হোৱা নাই পেন্ডিং আছে যিমানবাৰ পেন্ডিং হৈছে এটো পেন্ডিংটো তলত আহি থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলো পেমেন্ট আইডিটো আহা নাই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণেও ট্ৰাই কৰিছিলো পেমেন্ট আইডিটো আহা নাই যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পেমেন্টটো কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ পেমেন্ট আইডিটো ইয়াত আহি যাব সো বন্ধুসকল এতিয়া যোনটো পেমেন্ট কৰা সেই পেমেন্ট কৰাটো আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান কৰিব লাগে না নালাগে সো হেইটো বিষয়ত আপোনালোকক জনাই দিম বৰ্তমান আপোনালোকে পেমেন্টটো বৰ্তমান কৰিব নালাগে কিয়নো BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা হেইটো জাস্ট আপডেটটো আহিছে এইটো ফাইনাল আপডেটটো নহয় এইটো আৰু BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা এটা অফিচিয়ালি নটিফিকেশন দিয়া নাই সো ইয়াৰ কাৰণে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্টক মই ফোন কৰিছিলো তেখেতে জনাইছে আপোনালোকে এতিয়া পেমেন্টটো কৰিব নালাগে পেমেন্টটো আপোনালোকে যেতিয়া অফিচিয়ালি এটা নটিফিকেশন পাবলিশ কৰা হ'ব সেই নটিফিকেশন পাবলিশ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰিব লাগিব বৰ্তমান জাস্ট হেইটো আপডেটটো আজি কৰিছে আজি আপডেট কৰিছে হিচাপত এটা ফাইনালি হোৱা নাই এইটো আৰু কিবা এটা মডিফাই কৰিব পাৰে এইটো মই এতিয়া বৰ্তমান ভিডিও বনাই আছো এই ভিডিও বনোৱাৰ 1 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা পিছতে হেইটো চেঞ্জ হ'বও পাৰে এই কাৰণে আপোনালোকে এইটো বৰ্তমান পেমেন্টটো কৰিব নালাগে যেতিয়া অফিচিয়ালি নটিফিকেশন আপডেট দিয়া হ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰিব আৰু টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্টৰ যোনটো বিষয় আছিল তেখেতে কৈছে যে উইদিন দিস উইক এই হপ্তাৰ মাজতে এটা নটিফিকেশন পাবলিশ কৰা হ'ব BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা এই নটিফিকেশনটো পাবলিশ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ দুটা অপচন আছে দুটা অপচনৰ কাৰণে দুবাৰকে পেমেন্টটো কৰিব লাগিব বৰ্তমান যি আপডেটটো আছে আপোনালোকে 100 টাকা দুবাৰকে কৰিব লাগিব 200 টাকা যাব বৰ্তমান এইটো ফাইনাল নহয় এইটো যেতিয়া নটিফিকেশনটো আহিব নটিফিকেশন আহাৰ পিছতে আপোনালোকে ফাইনালটো এইটো ভাবি ল'ব লাগিব সো বন্ধুসকল এতিয়া এডমিট কাৰ্ডটো কেতিয়া দিব পেমেন্ট কৰাৰ পাছত এডমিট কাৰ্ডটো কিমান দিনৰ মাজত আহিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকে পেমেন্ট যেতিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশন আহিব এই নটিফিকেশন অহাৰ পাছত আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰিব পেমেন্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো জেনাৰেট হৈ যাব আৰু এইটো এডমিট কাৰ্ডতে আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট তাৰিখ শিডিউলস টাইমস আৰু এক্সাম সেন্টাৰ হেবিলা সব লিখা থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ হয় এটা বিগ আপডেট হয় এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো যিমান পাৰে ইমান লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো যিমানজন ক্যান্ডিডেট বিলাকে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেন্ট টেষ্ট দিবৰ কাৰণে মানে ওয়েট কৰি আছিল বা এপ্লাই কৰিছিল তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ হয় আৰু BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা যি আপডেটটো দিছে সেই আপডেটটো সকলোৰ কাৰণে ভাল এনেকৈ স্পিডি কামটো যদি কৰি থাকিলে আমাৰ টেট কোৱালিফাই ক্যান্ডিডেট বা টেট এসপাইৰিং ক্যান্ডিডেট তেখেতসকলৰ মাজত বহুত এটা মানে গুড ফিলিংসটো আহে এইটো কাৰণে বহুত ভাল সো বন্ধুসকল এখিনি আছিল ভিডিওটো এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে তে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুন কেছ যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গজেন্টেম